دبا خوش ببینرین هجا ایرو 22 سبات 2024 روشان روژا پیشمی بویا رو گشتن هر سر گوهری بالکش ین دنوا روژه ده قومینه امی هول بدن جواره ده نوا بلتنا داویا روژه ده تشکیل بدن. هیزن سوریا دموکراتیک قصدی ده چارچوبه اپراسیون لدیج شانی و شرطی ین داعش ده لگوندوارین دیرا سوری جته گرتن. ناوند راگاندن یا هیزن سوریا دموکراتیک قصدی به داخلینی که راگاند کو هیزن وان ین تایبت لدیرا سوری جته کی داعشی گرتنه. قصد دیار کرد که شهروانین وان 21 سبات لگونده البو نتیل یه به پشتگیریا کوالیسیون ناونتوی اپراسیونک اولهیه پیک آنین ده انجامی ده چته بناوه حسین نواف الحسین حاتیه گرتن. بچتره 4 تلفن، چک کلشینکوف، 8 جارجورن وی، بمبای که دستان و مقدار که مزن جبل خانه جی حاتیه دست سر کرن. ناونده دستانین که چته نافبوری ایرش و کرگرین ترورانه ین آرمانچ کرنا سازیین سیویل و لشکری پیکدانی ده داویه ده ناونده دیار کرد که اوی اپراسیونین خوین تیک برناشانه داعشی دوام بکن. قانون دادگاه پاراستنا هف پیمانا جواکی یا حریما باکور و روشتات سوریه جه 7 بشان و 11 مادیان پیک ده دناو ده پیناسه ارکین دادگاه سازمانیا و اصولا کار و خباتین دادگاه مافی و بریارین وی هنه دوی چارچووی ده مجلسا گلان قانون دادگاه پاراستنا هف پیمانا جواکی درخست. مجلس گلان دموکراتیک ریوبریا خسریا دموکراتیک هریما باکروشلات سوریه سهشنبه 20 سبات قانون دادگاه پاراستنا هفپیمان جواکی هریمی دجیوینا خویا به هشمار نوتوسیان درخسته. دستی سروکاتی مجلس گلان انزامین وین لکانتونان اندامین کمیته برفره اساس کرنا هفپیمان جواکی تولی جبینه بونه. دناو ده پیناسه ارکین دادگاه سازمانیا وی اصولا کارو خاباتین دادگاه مافین وی او بریارین وی هنه. لگوری ریوبریا خسر قانون جدیرو که هاتی درخستن کتمریته. دوه جی دسته از جنگهی یا ریوبریا خسر شبو آمده کارین آواکرنا مجلس جنگهی هریما باکروشلات سوریه جویابونه. ده جوین در ریباز و مکانیزمه یا آواکرنا مجلس جنگهی هات نقاش کرنه. هروها پنج اندامش بو آمده کرنا رشنویسا قانون خباتا مجلس جنگهی ارکو سازمانیا وی هاتن ارکدار کرنه. دوی رشنویس دنابرا مهک دوره آمده کرنه پیشکشی مجلسا گلان دموکراتیک وره کرن تاکو پشتره لسر اری بکنه. 20 مهجی مجلسا گلان دموکراتیک مجلسی قانون دادگاه هفیمانا جواکیا کو جشش بشان بکتی اری کربو. شهبا او کامپین کوچبرین افرین ین لحرمی دناوا دور پیچد که شدان دیه لالیه که زخت حکمت شامی او لالیه دنجی ایریشن دولت ترکیه قرکر ین لسر حرمی دناوا روشه که وحاده ریچ خستن ناونتوی جی یک بی یک پشتا خود دن حرمی هری داوی نها لناوا کامپی آلوزیا آوه هیا فونا آلیکاریا زاروکان نتوین یک بو یونیسیف به ریا ساری جان آفج آلی حلبی دانی او به والاکرنا لدپوین آوی آف لحرمی دهاتا بلاف کرن لی اف هفته که وانجی اف خباتا خدایا راوستاندن هفسروک شارداریا گل یا کانتونی محمد شیخ و هشاری دا او گوت اگر قد کرنا آوی دوام بکه او کاراساتک رو بده. نه وقتی امزانی جی هف بریاری که گوی داوی هاتی ذاتن هر تم تشتی گو مهانی زمان دما گو آف خود کرن عینی دما گو ام دکتن هاوینی به هاوینی جی بخوا از ما کی آوه بخوراتینه که به منصوبه وان بخورا قدر زور و زحمتی دهانی
لکلک زور و زحمتین گو مان هاوینی درد کتن پیشا ما یونیسف جی بریارن اوسا دستاندن گو آوه لسر و هرمی قد بکه گنداورن گریدای شهبا لکلک و قام اینها و هفتاکن به تمامی بریارا گو آوه لسر قامپین هایی قد بکه دانستاندن بریارا گو هاتی استاندن دستک دیده سیاستین ایگو قریج دخوازن لسر و گلی بدن مشاندن یعنی امزانن بری و دمه که آمبورگو لسر هرم هاتی مشاندن آمبورگو به شوازی که هری تند هات مشاندن عینی هف بریارا یونیسف دکوی خز یعنی بردام کرنا وی بریارا گو آمبورگو لسر هرم دانه مشاندن هف بریار جی دکوی وی بشی و بردام کرنا ویه ام دنرن مثلا هرو یعنی باکور و جلات سوریه دناف دا جوا کریم شهبا سیاست گو هف دولت دخوازن لسر وی گلی بدن مشاندن جاری که دخوازن دمل معیشت دا دمل پیدوین جیان دا وی گلی آستنگ بکن نورمال بردوام بکن لی دما گو راست تشتین او ساتین راست بریارین او ساتین براستی جی زور و زحمتین گلک گران بخورا هفت تشتنا در دخم پیش جبویجی یعنی تنه نه از ام دبینن گو جزور و زحمتی زیاده تر کاریسانی انسانی در کبن پیشامه جهمو جهت علاقدار قانبن براستی جی زخت که چه بکن گو هف بریار لوی بریارش شوین دا وگرن یعنی گلی که هرو سیویل آف جی تشتی که جانیه به آف ای چاواری جان کرن دبی گو هف بریار لیوگرنی کواره چه کرن و زخت که راستی جی لسر یونیسف واره چه کرن گو جاری که دن وکی عادت نظر دوی بریاره دا چه بکن و خودی لیوی گلیب در کبن براستی جبو آزادی فیزیکی یا ریبری آشتی ریبر اپو چالکی لحرمی دوام دکن لده هم باجار و سی نافچین کانتون کمکرنا امضایان بکته لطاقه شیخ مقصود و اشرفی ین حلبه جی پینگاو راستی علاقه که بزنت جهمو پیک هاتین هرمی هم ولاتی جبو امضایان بری خود دن ستان دن کمکرنا امضایان ام وك اهل تاخي ام باركي رابوني جبوري ببرابو وازاديا سروكيما بزندارا دي اگاهي سلطنين ام حق پێنگاوا کۆمکردنا ئیمزەیان ئاش بۆ ئازادیە فیزیکی ریبەرا پۆلقامشلۆ و ناوچێنوێ ڕاستی علاقەیەکی مەزن تێ بە هەمان ئەوای لە حەسێکیژی درۆژاسیاندا ئیمزە لە تاخێنکە لاسێت لە حەجەر مشێرفێ و ناسرایکێ هاتن کۆمکردنە هێژایی گوتنەیە و لە تربەس پێ تلحەمی سچلاغا تلکۆچەر گرکێ لەگێ دێرکێ و عامودێن کانتۆنا جزیرەژی پێنگاوێ دەوامە ئەv دەرژی باژارێ کۆبانیە کۆمیتەیە کۆمکردنا ئیمزەیان لە دەڤەرین جودایەنە کۆبانی ئیمزەیان کۆم دکن خەباتین کۆمکردنا ئیمزەیان لە ڕقایژی ددۆمن یەک ji welatiyên ku îmzêya xwe da Sadiq li Hindawî got bi saya fikrên rêberapo em ji pergalên destladar û kapîtalîst rêzgar bûne em bang li her kesî dikin ku berkên xwe yên newijdanî li hember rêberapo rabin شێنیên Taxên Şêx Mexsûd û Eşrefiyên Helebê jî pêşwaziya komîteyên komkirina îmzîyan kirin û îmzên xwe dan. Şeban Hemadayê ji pêkhatên Ereb û wiha derbarê mijarê danî ziman. Heta em rêberapo di nava xwe de nebînin, em destê jî li darxistina çalakiyan bernadin. کوردیناسیونا شوپاندنê ya grevên birçîbûnê ku têkildarî girtîgehên li herêma Serhed û Derya Reş rapora ku amadekirî bo eşkere kir di raporê de derketolê ku li girtîgehan bin pêkirinên mafan zêde bûne
کوردیناسیونی جبو و داویکرنا تجرید لسر ریبر آپو بانک لوزارت داده و مجلسی کرد. چالاکیا گرava birçîbûnê ku girtiyên siyasî bi daxwaza azadiya fîzikiya rêber Apodanê destpêkirin di roja 8 de ye. Ziyaret edilen tüm hapishanelerde açlık grevlerinin gruplar halinde Koordinasyona şobanneya grevên birçîbûnê ku ji aliyê gelek komeliyan ve hatiye avakirin, raporên xwe yên têkildarê girtîgehên herêma Serhet û Behra Reş eşkere kir. Gelek nûnerên saziyên sifîliyên civakî jî tevlî civîna çapemeniyê bûn. Endama komeleya bu azadiye Ebru Demirtepe, naveroka hevdîtinên girtiyan re hatine kirin eşkere kir. Ebru Demirtepe diyar kir ku bi greva birçîbûnê re binpêkirинên mafan zêde bûne û ha got. Lihin girtîgehan kontrolên tenduristiyên rojaneyên girtiyên di greva birçîbûnê de qet nayên kirin. Pîwîstiyê wan jî nayên bicîhanîn. Ji ber vê yekê ji ber astengî û sînorkirinên rêveberiya girtîgehê, şalakiya greva birçîbûnê veguheriya rojiya mirinê. Ebru Demirtepe têkildarî kiryarê neyasayiyên ku li girtiyan têne ferskirin jî bang li Wezareta Dadê kir ku pêwîstiyên girtiyan bicîbînin. Ebru her wiha bal kişande ser daxwazên girtiyan û ev bang Wezareta Dadê û meclisê kir. Em bang li Wezareta Dadê û saziyên têkildar dikin ku daxwazên girtiyan lêkolîn bikin. Divê dimil dest hevdîtinên malbat û parêzeran bi Abdullah Öcalan û girtiyên dinyên li girtîgeha greva îmraliyê re werin kirin. Ji ber şertê bingehîniyê dewleta heqûqê ew e ku rêveberî û desthilate divê li gorî qanûnan tev bigerin. Ebru Demirtepe di dawiyê de bal kişande ser meseleya Kurdiya li Tirkiye û diyar kir ku çareseriya vê pirsgirêkê bi azadiya rêber Apo vekirê daye. Komaya Ciwanên Kurd ketin avahiya CPT ya li bajarê Strasbourgê Fransê û ji bo azadiya rêber Apo çalakî pêkanîn. Çalakvan bi posterên rêber Apo û pankartên ji bo azadiya fîzîkî hildan. Xwepêşandan danê sibehê saet dehan de dest pê kir û bi qasî 2 saetan dewam kir. Polîsan bi gazê û copan êrişî çalakiya ciwanan kir. Ciwanan têkildarê çalakiya xwe daxuyînekdan û gotin, rêber Apo 25 salin di pergara îşkenceya li Îmraliyê de dîlkê girtin. Bi tu şert û mercî, destûrnayê dayîn ku rêber Apo bi parêzer û malbata xwe re hevdîtinê bike. Qaşa Komîteya Pêşîgirtina li îşkenceyê ya Ewropayê CPT guhna de pêkanînên li dervê mirovahî yên li Îmraliyê. Ciwanan diyarkirin ku wê çalakiyên xwe bidomînin û gotin, divê Ewropa dev ji polîtîkayên qirêj a li ser rêber Apo berde. Libere Öcalan Gerilên HPGOyê şahstarê li qada berxwedanê ya Sîdayê li hemberî dagirkerên ku hewl didan bi kepçan çeperên şer hel ve çêbikin çalakî pêkanîn di encamê de derp li 2 kepçiyan hate xistin li aliyeke din kecekê jî hemû fermandar û gerilên tevlî operasyona şoreşgeriya şehîd doğaviyan bûyên pîroz kir. Navenda ragihandin û çapemeniya HPG têkildarê çalakiyên gerîla û êrişên artêşa Tirk a dagirker daxuyan yekda. Ji bo ku diba serdemê dîrokî da HPG diyar kir 11 û 15 Sibatê li herêma Zapê li qada berxwedanê ya Sîdayê gerîlayan bi çekên ferdî û sabotajê çalakî pêkanîn. Di encama çalakiyan de derb li 2 kepçiyan hate xistin û neçarman vekişin. Têkildarê êrişên artêşa Tirk a dagirker jî HPG ev agahî parve kir. Ji 16 heta 21 Sibatê bi giştî 37 caran qadên gerîla bi balafirên şer hatin bombebaran kirin. Qada berxwedanê ya girê Çarçelê ya herêma Metînayê jî bi helîkopterên êrişê hate bombekirin. Li aliyê din kecekê hemû fermandar û gerîlayên HPGyê ji astarê yên ku tevlî operasyona şoreşgerî ya şehîd doğaviyan bûn pîroz kir. Ev çalakî di hevdê Sibata 2024 de hatibû darxistin û 37 dagirker tê de hatibûn cezakirin.
بومبه کجکی د شخص شروان وارتو کدوی چالاکی د بلهنگی شرکر و شهید بو همو شهیدان بیر آنی و گوت ام همو فرماندار و شروانین تبلیبی چالکیا سرکفتی بون سلاف دکن. دستلاداریا AKP مهبیا فاشیست لهمبری چالکین گریلا دهجه کنسپت خویا تصفیه و قرقرنه تیک دچه. اف چالکی جی نشان ددن و گلی کردستانی ددمکی نیز دستلاداریا فاشیست تیک ببه و حساب جخاین نوکر بپرسه. اف دم دورنی ننزیکه. پدکی لسر دستکتین کردستان بخطری دلیزه مینا هفکاریا به دولت ترکیه نبسن هاجی گاو بگاو جبو پیک آنینا آرمان جن داگرکریا دولت ترکیه کتیه ناوام تفگری هری داوی پدکی دبن ناوی هزین پاریزوانین سنور ین عراق ده لدور آمدیه یا دیکوه سنوری باکور کردستانی هزه که خواه بجه کر. Partiya Demokratê Kurdistanê PDK li ser navê hêzên parêzvanên sînor yên Iraqê li devera Amediyê ya dikeve sînorê Bakurê Kurdistanê hêzekê xwe bicih kir. Li gorî agahiyên herêmî PDK li ser navên hêzên parêzvanên sînor yên Iraqê îro di saetên êvarî de ev hêz li herêmê bicih kiriye. Her wiha şeva 20 Sibatê jî hêzekê foca çaremîn ya girêdayî hêzên parêzvanên sînor yên Iraqê ku di bengeh de hêzên PDK ne xistin liv û tevgerê û li gundê serzêrê yê sînorê bajarokê Kanîmasê parêzgeha Duhokê bicih kirin. Her wiha balafirên şeriyên dewleta Tirk heman şevê çend deverên parêzgeha Duhokê bi dijwarî bombebaran kirin û di encamê de 2 welatî şehîd û yek jî birîndar bûn. Di nava du mehên borî de rêze hevdîtin û serdanên rayedarên dewleta Tirk a dagirker ji bo Iraq û Herêma Kurdistanê li gel berpirsên ewlekarî û siyasî yên Iraqê pêk hatin. Li gorî medya û pisporan armanca van serdanan ev e ku dewleta Tirk dixwaze li ser hindek deverên Herêma Kurdistanê êrişên nû yên dagirkeriyê bide destpêkirin. Ji bo vê jî dixwaze Iraq û Herêma Başûrê Kurdistanê jî beşdarî vî şerî bike. بله هر کمیته تکنین در و یا کجه کشی دیار کرد که دولت ترکیه دنوا پلانک نو یا داگرکریه دیه به وی کره پدکجی حول ده دولت عراقی بکشین نوا هفکاریا به دولت ترکیه را کجه کجی همو هیز و آلیان باشور کردستانی و عراقی دا خواست کرد که لدشه وی آرمانجی حلوس نشان بدن و نهیلن دولت ترکیه زیده تر خوین برژینه. Komîteya Têkiliyên Derve KCK bi daxuyanekê têkildarî plana nû ya dagirkeriya Tirkiyê hişyarî da. KCK di serî de êrişa dawî a dewleta Tirkiya li dijî Duhokê ku di encamê de 2 welatî şehîd bûbûn şermezar kir û sersaxî ji malbatê wan re xwest. KCK diyar kir êrişê careke din nîşandan dewleta Tirkiye li dijî hemû Kurdan e û wiha encamîn êrişên dagirkeriya Tirkiyên li ser Başûrê Kurdistanê او بکار آنینا چکین کیمیاوی لدیجی گریلاyan ببیر خسته. Ev yek êrişeke nû ya kimyabaran û enfalê ku ser destê dewleta Tirk a dagirker tê kirin. Desthilata PDK jî wekî cahşên serdema rejima Baasê hevkarê vê enfalê ye rênîşanderiyê ji dewleta Tirk re dike û tawanên wê vedişêre. Bi gotineke din PDK enfaleke nû bi ser Kurdistanê de ferz dike. Bi domdarî KCK balkişand li ser hevdîtinên dawiyên Tirkiyê PDK o gote. Di demekê de ku xwîna hemwelatiyên başûr bi destên dewleta Tirka faşîstê tê rijandin, destladarên PDK li ser ferşa sorpêşwaziya wan dikin û dest di nava destan de pozan didin kemêreyan. KCK dest nîşan kir ku armanca hevdîtinan dewleta Tirk planekî nû ya dagirkeriyê û ev tiştî anî ziman. Dewleta Tirkiya faşîst li pey planeke dagirkeriya nû û berfireh ya li dijî Başûrê Kurdistanê ye. Serdana wezîrên Tirkiye yên terorîst ji bo Hewlêr û Bexdayê amadekariya vê êrişê ye. Desthilatdarên PDK jî dixwazin di vê êrişa dagirkeriya nû de dewleta Iraqê kaşî nav hevkarîkirina dewleta Tirk bikin. Li dijî vê armanca dagirkeriyê KCK ji hemû hêz û aliyên Başûrê Kurdistanê û Iraqê daxwaz kir ku helwestên nîşan bidin û nehêlin dewleta Tirkiyê zêdetir xwîna hemwelatiyan birjîne.
Piştî ku rêkxistina sindoqan a Qurbaniyên Kurdistanê li dijî neviyên Barzanî doz vekir, niha jî Dadgeha Federaliya Amerîkayê daxwaz ji Mesrûr Barzanî dike ku bersiva wan tohmetên li ser wî bide, di giliyan de kuştin sextekarî her wiha şahidiya derew revan din jinûsayd bin pêkirinên mafê mirovan û gelek tiştên din hatiye tohmetkirin. Gorî biryarên divê Mesrûr Barzanî di nava 12 rojan de bersiva Dadgeha Federaliya Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê bide. Di sihê çileya îsalda rêxistina Sindoqa Qurbaniyên Kurdistanê li Dadgeha Federal a Amerîkayê geliyekê dijî Mesrûr Barzanî û neviyên Barzanî li ser 25 tohmetan vekir. Ev gilî li ser tohmetên kuştin, sextekarî, şahediya derewîn, revandin, jenosîd, binpêkirina mafê mirovan, işkencekirina welatiyekî Amerîkî, nelgorî yasayê derxistina welatiyan ji ser erk û milkê wan, bazirganîkirina madeyên narkotîkê, bazirganîkirin li gel kesayet, kom û rêxistinan ku li gel Amerîkayê di lîsteya terorê de ne, hatiye tomarkirin. Dadgeha Federal a Amerîkayê jî daxwaza birsivdayînê ji Mesrûr Barzanî kir. Dadgeha Federal a Amerîkayê di 12 Sibatê de biryarek pêşkêşî Mesrûr Barzanî kir û 21 rojê dem da ku bersiva tohmetên li ser wan bide. Dawiya biryarê de hatiye diyarkirin ku ger di dawiya demê hatî diyarkirin de bersivek nêdayîn werêkarên pîwîst werin girtin. Li gorî dema hatî diyarkirin divê Mesrûr Barzanî di nava 12 rojan de bersiva Dadgeha Federal a Amerîkayê bide. Lê heta niha jî Mesrûr Barzanî bersivek ji bo dadgehê nedaye. Bilê Dem Partî di çarçoveya xebatên hilbijartinê de ji du baskan ve dest bi hevdîtinên bigel re kir. Hevseroka giştî yê Tuncer Bakirhan li Şemzînanê a Culemêrgê Tulay Hatimoğullarê jî li Erdexan û Qersê bigel re hatin ba hev hevserokan di peyamên xwe de gotin em ê di Sûhiyekê Adarê de qeyoman bişînin. Partiya Wekevî û Demokrasiya Gelan Dem Partî di çarçoveya xebatên hilbijartina rêveberiyên herêmî de ji du baskan ve bigel re hatin cemhev. Hevserokên Dem Partî Tulay Hatimoğullarî li Erdexanê, Tuncer Bakirhan jî li navçeya Şemzînan ya Colemêrgê dest bi hevdîtinan kirin. Hevserokên giştî wê mehekê li qadê bin û bigel re hevdîtinan bikin. Konvoya Dem Partiye li her cihê lê derbas dibû rastî eleqeyek mezin ya gelhat. Tuncer Bakirhan yê li navçeya Şemzînanê bû, pêşî tevlî vekirina biroya hilbijartinê bû. Beriya vekirina biroyê Bakirhan anî ziman ku wê di Sîwekê Adarê de qeyûman bişînin wiha got. Medbê hilbijartinê de ji Şemzînanê dest pê kir û wê Şemzînan bi ser bikeve. Yên ku Kurdan qebûl nakin, ji bo Kurdî dibêjin zimanê nayê zanîn an jî X divê xelkê Şemzînanê bersiva wan bide. Piştî axaftinan jî biroya hilbijartinê hate vekirin. Bakirhan û şandeya pê re piştre derbasî navçeya Geverê bûn. Rawestgeha destpêkiya Tulay Hatimoğullarî û şandeya pê re jî li navçeya Mêrdînkê a Erdexanê bû. Li wir jî Tulay Hatimoğullarî xîtabê girseyê kir û ji bo pêşwazîkirina germ spasiya xelkê navçeyê kir. Daxaftina xwe de Tulay bertek nîşanî polîtikayên desthilatdariya AKP MHP'yên talanker da û qala projeyên partiya xwe yên ji bo navçeyê kir. Piştî serdana li wir Tulay Hatimoğullarî û şandeya pê re berê xwe dane Qersê. Li pêşiya avahêya rêxistina Partiyê Tulay Hatimoğullarî bang li gel kir û got, ji bo serketinê divê her kes bi fedakariyeke mezin bixebite.
دروشا صد سونهان ده لغزه شر و ایرشین گرام دوام دیگه هات راگاندن ده ایرش ارتشا اسرائیل ین لسر ناون دا غزه او هریما رفاهی ده به دهان کس هاتنه کشتن او بریندار بونه حماسیش راگاند کو وان لچار تانکین اسرائیل خستنه او به باندور کرنه. روژا 339 ده لغزه شر ارتشا اسرائیل لدیجه هرم رفحه کو آمدکارین اپراسیون بجاهید که ایریشن گرام پیگانین. لگوری چاپمنیا فلسطینی ده ایریشن بالافیر شریا لدیجه گلک تاخین باشور رفحه ده سه کس هاتن کشتن و گلک کس جبریندار بون. هات دیارکرین ده بمباران ارتشا اسرائیل یا شویدن آلیدیج آواهی کلینیزی کامپا نوسیراتی یا لناوند غزه 17 کس هاتنه کشتن. هات راگهاندن ده ایریشن لطاقه که دنیا ناوند غزه ده جی 3 زاروب 4 کس مرنه. باسکه لشکری حماسی جی راگهاند کوان لحرم خان یونس یا غزه لطانکین ارتشا اسرائیل خستنه. لگوری داخویانیا کو د دربار مجاری ده هات داین ده هات را گهاندن لهرم خان یونس دو لتاخا زیتون جی دو تانک به موشکان هاتنه رو خواندن. لعالی دن ارتشا اسرائیل را گهاند کوان بالافره کی به مروف کو بر به ایالتی و دچو رو خواندنه. تیکلدار مجاری بردف کی ارتش داخویانی دا و دیار کر کو پاراسنا هوایی وسب بالافره کی به مرویا کل دریای سور بر به خاک اسرائیل و دچو بریا کو درباسی نوا سینور ولات به امها کر. کمالیا کزین کس که جنگهی ده چارچوبیا پروژه دبستان جنگهی جواکا جنگهی ده لدبستان تربسپی دار بلاف کرد. کمالیا کزین کس که جنگهی دار لدبستان نافچه تربسپی یا حسه که بلاف کرن. او یک ده چارچوبیا دبستان جنگهی جواکا جنگهی او جبو بیر آنینا شهید منصور کریمیان ده پیک هات. دارین کمالی بلاف کرنه هنج جوان بری 2 سالان وکه توف هاتبون چاندن او هنج بریا ساله که وکه دارکان هاتبون چاندن. اف دار لیک جه 10 شتلگهین کل لکمالگه ها کزیین کسک به هفکاریا دستکاری و بریا ستاسیون العوده چیکر بو هاتبو چاندن. بشه جوه شتلگه ده 22 کانونا 2023 دما بمباردمانا بالفریم بیمروف این دولتا ترکیه داگت کر لسر حریم ده زرارک مزندیت بو. بله بینرین هشام لیورتیکیشن داوی بلتن خویا داوی روشو دبیجین حتی جاره کدن ورین پیچیا و بمینندنا و خیر و خوشیده هر شد بختار